Vuče Rosandiću, iskreno mi je žao što si dopustio da tvoj podcast padne na tako niske grane. Dopustio si da postane jedan novi Informer i lična pljuvaonica za neke neostvarene, nebitne i opskurne likove poput tvog gosta Igora Jaramaza, kojim si, vidjelo se, očigledno nabacivao lopte. Umjesto da taj lik odgovori i nešto kaže o sebi, kako to da je bio u vlasti Borisa Tadića kao savjetnik ministra za vere? Kako to da mu se baš sada poželilo da ponovo uđe u vlast i da iskoristi ovu situaciju? Umjesto da odgovori koga je poslao iz Beograda tog 27. juna da dođe u Čikago i da uz pomoć svoga eksponenta ovdje u Čikagu izvrši prevrat i preuzme Srpsku narodnu odbranu. Tek tada su nam se kockice potpuno sklopile, jer kao što sam rekao u mom ranijem obraćanju, jedan dobar prijatelj Srpske narodne odbrane i veoma obavešten čovjek iz Beograda nam je javio da BIA sprema osnivanje Srpske narodne, ćaci Srpske narodne odbrane, jer sve što vlast ne može da kontroliše, oni osnivaju paralelnu instituciju, lažnu, falsifikatnu instituciju. I dok smo svi gledali u Beograd na taj Vučićev miting koji se dešavao, očekujući da će tamo biti nešto osnovano, Vuk nam je došao pred vrata Srpske narodne odbrane u Čikagu, jer su zlotvori znali da ako to urade u Srbiji bez prethodnog preuzimanja Srpske narodne odbrane u Čikagu, narod će prozreti da je to jedna velika laž i obmana. Ali hvala Bogu, tvrd je orah voćka čudnovata, ne slomi ga, a u zube polomi, i plan im uopšte nije uspeo. Dakle, umjesto da tvoj gost objasni zašto mu baš sada treba osnivanje jedne nove političke partije u osvit izborima kada je svaki glas potreban studentskoj listi, umjesto da objasni koga finansira, ko stoji iza te organizacije koja se zove Srpski nacionalni kongres, jer kao što znamo politika je veoma skupa rabota, a pogotovo kampanja. Nemam potrebe da se osvrćem na njegove gnusne laži, optužbe i obmane, a posebno ne na onu da ja radim za službu, posle svega što sam rekao i učinio i za studente i za srpski narod kroz ove godine. To je toliko besmisleno kao kada bi neko rekao da sam hodža, a ne pravoslavni sveštenik. Ili kao kada studente optužuju da su ustaše. I još nešto, počinio si veliki greh, dopustio si ovom opskurnom liku da remeti večan pokoj i mir kostima našeg mučenika i stradalnika Dragiše Kašikovića, poredeći ga sa jednim diletantom koji je također njegov eksponent ovdje u Čikagu i koji je napravio sav ovaj haos i pokušao prevrat u Srpskoj narodnoj odbrani. Ali Srpska narodna odbrana opstaje, nastavlja svoju misiju i kao što nije pošlo Brozu za rukom da nas pokori, da nas stavi pod svoju kontrolu, neće poći ni Nepomjaniku. A njemu, poglavniku svih ćacija, samo imam da poručim, kadrovi su ti i suviše loši.